Mama wakwaba midin ede Aboa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell so for more news. Papa passport ye change for 10 years and this force there be ye free education and this for nam say no mo nya nipa omunya dodo wo parliament nti ene yetimi ye omo se ye nya free education so na asini ba eko free education wa wote asin of obako school ewo Kumase obako school ewo Nkran obako school wa Ghana afana nyina enti mo de mankoto aba ni nhwe munni kuma wudufo bia amobra na mama promise wom yete wona mama promise Tracy Boache na Tracy Boache ai Gloria Kadi Babonte maka che se and this for you see wom ye campaign and your terms kadima wom na Tracy Boache e di page dance wom yete wo na danfo na baka kire ye na danfo ana baka mu nsem mama ai na Ghana forma etifie mu ko school Ghana forma enya de mu be tia school na mo da todi ni edi ame tie di enti na mani abre ndc ni bi papa bi amagano enti Ghana for aboto aba ma ndc mu di ndc echi ejo bodo ma timi because me nim di ndc ayama Ghana abo ma Ghana wo a wo so wo di ndc echi ma ka fra no wa timi bigger quest we timi for wa mobra Christian wuni wa mobra we kwase aba kurase ni ba onwene chirima onwene kra sa ko bi na fra Beutiful kwase Fanti Aboa wa mobra Fanti Aboa obra obona nka utwa kuma wudu na ajako woni ajako na sate concert party wo twire Ghana ho a nka kwase obeka no mapa Aboa Ghana obetwire no mapa Aboa Ghana kwasiafo momuso se yenkoto oba ma ndc mama mo yenkwasiafo kuma wudu artist no mo ye moa mo amudi do mama chi mo yenkwasiafo nkrasefo nyankopon be tia muka mo mane masefo mabusu afo be mo fie gisa mo brei kwasiafo se koto oba mama yenkoto oba ma ndc kuma wudu nkrasefo kwasiafo kuma sefo amutwasini nkwasiafo bi tise bigger quest kwasiafo bi kwasiaba bi tise Christian wuni kurasiri baby kwasia ya to aba ma ndc die nyanya nkurasefo kuma wu stars nkurasefo ma ka afrane ya hwe wo fi wa me kokra no sam ya satini kokra no sam ya satini ma ka afrane wo fi tan kwasia we so okodwane ndc yankoto aba ma no ma mp sie fini pawe wo fataso be ko parliament mo nwere Ghana mo yankwasiafo mo nwere no ma pa koso Ghana kwasiafo echimifo kuma wood artist kwasiama mama bre ejako abobrasere no ena mo yam se ejako obra wa bon mo yam se ebia NPP for the America ejako twene Ghana nkra ho kofia du ejako wo twene Ghana nkoso o twene no mapa koso Ghana wo twene se yi Ghana kwan papa wo no te Ghana ohu bita e wo na fichiri ejako twene se ya krakas bra Ghana police na Ghana police any cast and this utia konwa so police for kwa arrest just ko high car police for kwa arrest and this utia konwa so every Ghana men kura police ni ko police station ko high motor ko high car o man performance mumu kuma wudufo mo stars mo de mo baje politics man en kwa siafo kwa modem mudi twa mama ni ndi sechi because you be mam 100 million e be mam 200 million kwa siafo na mem 100 million iska 100 million iska abraba bitimo mun free asoko ya twire Ghana kora ho ya twire Ghana nkoso ya twire o man putuo ya twire no mapa ya tukwa ya bahu aye nim se babo Ghana mo asia bia obaba bonten no aso ya campaign mama sa mama power mo yan kwasiafo mo ba mo ka no mapa mo ka no ma babo Ghana kwasiafo kuma wood enti asefo wo ya aseni a enkwahwe we mo so enti o hwede akoso Ghana mu hwede woto aba firi wonkura bram obabia ko school ma abanti akada woto aba firi wonkura bram aban ene aban ndc no power adani anyi asen kwan se ndc force asen mo kwan ya Ghana bebre ma kwan ye afele kufa do ye eno na che se ndc back bedi Ghana konya so a Ghana ye kachi ye nko ye ni muta Ghana kachi NDC di Ghana so Ghana kachi etimi tu kwa no mapa me huru ye etrem se NDC ni vision ne Ghana ekufo do timi ambulance fe eba
at least MPP na di Ghana so anke bekra health insurance by NDC na begu no na nya for ma nyina ya hospital nya for ya na mmere wa foko ye ma memo enkokura foko hospital NDC begu health insurance na nya foko wo free okoto aba mama edi enyansa na mama wo edi enyansa na NDC wo NDC edi ba dwere Ghana ho a wo koto aba ma NDC wo bi free abrochi aba so be MP e wasen watina broche 45 years watina broche wantimi amfa sika kra meboa asen and say community say asen me pese me badwere mo me pese me bedi asen akonwa enti asen ma wusie krom asen no ma panua enti me ma ya adwo broche sika na me fa bi ko boa me mpesua so ana say me bro no me fris me krom papa no mu sanse sika ba no de ba boy wo mo tia broche o mutimi kra no ma ebra Ghana fo e de support o man Ghana no adan na wo mo no o mu stand as MP papa ni di sika be politics o betineka wo ba betineka enti asenfo e me de me ka chem say enkoto abama ade say NDC ni no because watina broche 45 years wa amfa bibia me bo asenfo e de no bo asenfo e de na papa ni de bo aseni Edia na papa ne ma ye ma asenfo no otia broche a obegina media me ba ma asen e be sa asen development ba edia no otimi ye ma asenfo. This is a simple question. Edu mi kan ya me touch na ye program ma me fa kebot aba edia no otimi ye asenfo a mo se yogoto aba ma no because o e boga because what na broche 45 years what na broche timi ametraga bibia ma ne in the district when timi anya bibia man the district afred dey must wono no wate abrochire wa ma twane party bia se NDC ewurati nyankopon wa ma twane party bia se NDC wa ma twane party bia o e wo Ghana se e kire se obbo krono e kire se obbo krono because wate abrochire wa invest to politics ma ade obeba ma ade hunya e kebot what your broche wa pesca be invest into politics. When to me and first come a boy symphony as oh, what your broche no now discover or be yes say when they say money mine, when they say money mine for what your broche on the say man in Persia, one a boy chrono was his school da say what discover say yes say school mo e chrono near who say what chrono say when to me and your way mun bia no abasa yan to abama na Wanya rare. Wa baba tineka e politics. Kebot send bra na me adeos wa ande wa mama. Wa baba tineka e wa asen. Wa the 4 billion e wura ma so make profit. Enti asenfo muntu abama de ote Ghana na. Wano di actress muni na etim area muni mu programs mu problem woni sa mo kwa wenye mutu wenye woni sa wenye free education no school no ma ba na tiso ye pese ye ni ye enti headmaster bia ma ye school basa mun koto abama di obetwa ma school sama koso wo koto abama e say NDC ni no a na fe wo ko parliament ya na ba na wo so NDC wo ma power enti basa na asen mu ba lusu munya improvement o mkomo kebot free so no kobra wo so was sending many times but me hu ha okay ma hu mame ade